بپره مای قوم کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن مریو کی مطربین دیلیمان و قادیمان هر نشتمان دیلیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن لاغی کرد را گوی سرفی و شیطان بابقی نشین بکن تاجی جیهان بابقی نشین بکن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن کردنون که حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا سلاوک زانیاری جوارا تماشاوان پیو تیوی لکودره به هندمینن برنامه من زانیار بورا بردوامه بناو خواره برهبون بناو نیدیسکار عبدالباقی حسینی لگل من لستودیو دبا آلی کار هر وها بناو یکیتیا نیدیسکار و روزنامه‌وان کرد لسوری بخیر هاتنا ودکن میوان و خلکه هلبسوان و چیروک نویس زانیار محمود حسن برازی جروج آوای کردستانی لو آلمانیای دمینه گلک برهمن وی هاتبونه چاپ کرن ین جوان برهمن ین هاتنه چاپ کرن ین نو هاتنه چاپ کرن دو پرتوکن زمان چیه هلبست پایتخت روتان چیروک محمود حسن برازی کسایتک نشتمانیه خودی ازمونکی دولمنده ده دربار تفگران تویده امه دوی خلکه دا پیرا هنک مجار و بابتان بکن هلبت امه بورا تماشاوانو و خلکه خوشتر بکن امه لبندا پرسن و بنجی هندکارن بنی وشان از ندی بنویسن جبر آرمانجا و برنامه چیکرنا پیوندی هشمندی قایم دنابرا جواکو آفرین راندا تو بخیر هاتی هجا بریز محمود حسن برازی امه جپرسا یکی دست پی بکن اگر هات خواستن و جته هات پرسین محمود حسن برازی کیه و تو گلو چاوا خاناس کرن بدی دم باش gelek spas ji bo va gotinên şirîn û zelal ez jî wekî xortekî ji vî milletî sala 1970 di diyan da li gundekî başûrî bajarê Kobanî hatin dinyayê û zarokê welatekî nenas bi ber aşûta sed salek hetin her carê li warekî li cihekî me berxwe da em hîn li berxwe didin بله مامۆستا تو کەنگی کیژان ساڵێ دەست bi nivîsê kiribû û bi çi bandorê te xwe dît mirovekî helbestvan an çîroknivîs Di rastiyê de heta roja hîvê jî gelek caran ez dibêjim
از وەک نویسکار خوا نابینم ji nivîsandinê hez dikim lê wekî nivîskar ku min nivîs ji xwe re kiriye karek bê dijîm ez dibêjim nivîs jî heger em têxin nav pîşeyan ew jî wek pîşeyek e wek tu dibêjî bijîşk yan tu dibêjî honermend yan plan gelek pîşeyên dînî nivîskar jî gerek yek bi wê nivîsê bijî yani wî karek ku dike pê bijî qet bawer nakim bi nava Kurdan da hebin yek mirov jî hebe ku bi nivîsê xwe dijî karekî dîn dike bawerim belkî bi ser tilyan bêne hejmartin li ser tilyan bêne hejmartin di va demê dawê da belkî dem ji her karî berdabin tenê nivîsê dikin mala wan ava ku xwe jê re vala kirine ji bo vê xwe nivîskar nabînim yani min ji xwe re nekirî karek e lê ji nivîsê hez dikim gelek caran helbest gelek caran çîrok hin caran bîranîn dinivîsînim لێ وەک ئەم دزانن مامۆستا وەک ئەم دزانن نویسکاری نه کارێکە ینی تێواتەیە ڕابەریە مەوهیبەیە ینی مرۆڤ دنیویسە دەما هەست دکە بە پێدیڤیە نویساندنێ تو چما خوکێمی نویساندنێ دibînî خۆ dibîn nexwe nabînî nivîskar çima bi vê rengî divê diyardeyê divê vê têgehê lê dimêzînî yani ev ji dilnizmiyat te yan tu dibêjî pêdivî ye eger nivîsandin divê mercê jiyanê jê were divê dirav jê were ne tenê kêşeya dirav tu mamostakî dibînî sibê diçî dibistanê nîvrov vedgerê mala xwe tu zanî ev mirov mamostê ye cotkarekî dinêrî ew cotkar çi dike sibê diçî cotê xwe yê varê vedgerê tê ha rojnavala hene ama karê xwe ev e ama nivîskarê me sê par em hema bêjin em belkî nizanim ka çiqas rêjeya xwe rast bê ku ne hemû bên jî me got çend kesan jê derxe em bêjin sê par yek ji wan her yek karekî dike di wexta xwe vala da mala wan ava dema ku vala dibe tê nivîsandinê wê çaxê wekî çi ye Alman dibêjin hobî yani wekî hobiyekê ye yani karekî xwe dike sibê hetayê varê roja ku vala dibe vedgerê nivîsandinê wê demê em di vir da dikevine ewekê dikevinekê pîvaneke şaş heger em bêjin filan kes ez nivîskarim eger car heye em bêjin şeş mihan min nenivîsandiye wê çaxê ez dibim nivîskar nabim ez wê nizanim em warin bi kê bandor bûm yan min çawa dest pê kir ez pir bi Türkiye alimên fêrî Kurdî bûm rastî di salên mabênê heştî û nodî da tedî ew pêleke em çawa bêjin pêleke şoreşgerî pêleke netewî pêleke xwenaskirin di rojavayê welat da yani geş bû di wê demê da pirtûkê Kurdî gelek gelek kêm bûn tedî li ser destan belkî diçûn û dihatin mixwe fêr kir îcar di Newrozê wa salan da derdiketim min helbest dixwandin eweke helbestê min ra çêbû ez car me binivîsim piştre jî em yani wek dibêjin tevî rêkxistinê siyasî bûn û tevî hereketê bûn û me zamanekî vala didî me tê da ya herî ku me xanibû derfet bidiya binivîsan da nivîsan helbest bû belkî di cihekî dinê bûma min ji helbestê dûr ketam tiştekî din binivîsandana ama min dî helbest di wa zamanê hanek Kurd da mêjiyê xwe da kom dikî wek dibêjin tu meşkekê dikleyî ew rûn bi ser dikeve îcar nivîsandina wê demanekî pir naxwaze ne wekî romanekê ne wek çîrokeke dirêj ne wek pirtûkeke em bêjin wek bêjin lêkolîn tiştekî dinê ji bo vê pir yani rehet bû helbest pişta ji xwe min gelek divê demê de çîrok jî nivîsandin hem çîrok hem helbest kurte çîrok çîrokê dirêj jî nenivîsandin tenê yek nivîsand ew jî wan da bû em niha vegerin demekê ku tu texawek ciwanekî dîtibû
د تفگران تاویدا باندورا سرپیهاتیا تامینا شروانکی سرچیان چو دابو تا وک مرووکی وک کردکی بندست وک نویسکار و هلبسوانکی د سالên heyştî nod ema hebêjin ev salên hinekî hişyarî bûn yani hem li bûyerên li Bakur diqewimî hem li Rojava diqewimî hem li Başûr qewimî yani em çawa bêjin bûyer ne bilez bûn hem ê ku li dinyayê di salê nodî da li dinyayê qewimî vana tev yani hesab bike tu wa salan da xortekî Kurdî ciwanekî tu çavê xwe vedikî tu navê dewleteke nidibîsî dewleteke ku belkî hejmara xwe bi qasî a yani serî deh welatên te nebê di wa salan de hindekî derfet çêbûn em bêjin di nava Kurdan da rêjeya xandekarê dibistanan hinekî zêdetir bû bi tesîra hem ji Başûr hem ji Bakur hereketa di nav ciwanê Rojava da bandoreke xwe kirin hem wek dibêjin di nav wan da keleke siyasetê çêbû yani îdî wek bêjin doza netewî di keliya di kîjan dibistanê da bêye di kîjan bajarî da bêye tednêrî hereket berê hebû ne ku te nebû lê pir kêm pir qels bû tenê bi di nav hinek mirovan da bû yani wek em bêjin heger te digo filan kes siyasetê xeber dide wekî ku tiştekî pirî mezin yani digo di wekî bi kobankî dibêjin divê dawa kurmanciyê xeber de yani dawa kurmancî wek tiştekî pirî mezin bû di salê heftê heyştî da ev hebû ev têge hebû ya ev misteleh hebû di nêv milet da yani wekî tiştekî nadir e û tiştekî çawa bêjim cida ye ama di salê heyştê da bi taybet jî piştî ku em got hem li şer li Başûr xort bû hem li Bakur xort bû çûnû hatinê ku şervanê diçûn dihatin yan naskirina millet ji hîn bîtir ji doza Bakur û a Başûra yani yenekî evek çêbû wek dibêjin hişyariyek çêbû tu xwe dibînî tu jî mirovekî ciwanekî Kurdî wacib li ser pişta te hene yani wek niha gelek dibînin dibî wela me ji berzanî hez dikir erê baş e yekî Alman jî ji berzanî hez dikir yan dibêjin me ji filan kesî hez dikir yekî em bêjin Emerîkî jî hez dikir bes tu Kurd hezkirina te tenê têrê nakê eger tu xwe Kurd bibînî ciwanekî Kurd bibînî ê te hezkirin ji te re tenê nebese gerek tu hinek wacib li ser te hene we waciban bikî yek yani her xortekî Kurd xwe neçar didî ez jî yek ciwan bûm yani em pêk hetin siyaset ne tenê li çend kesan dibe doza Kurdî jî ne doza çend kesa ye gerek doza Kurdî li her derê bela bê em pêk hetin gund û bajar û çawa ji te re bêjin hema gundek nebû em neçûnekî hinekî piyan hinekî li ser pişta wa matoran yani fêdekariya salê heyştê nodî hatî kirin ez bêjim di roka Rojava da berhema xwe îro tiştê ku derketî îro ne belê mamosta wek dema tu tevlê vê xebatê bûyî tu yani te xwe didît ku mirovekî dikare rêya xwe hilbijêre lê bêtir tu niha dema tu vedgerî wan deman tu dibêjî ez hatibûm xapandin ya ketim di bin bandorê propagandayê tu çawa dixwe dibînî tu xwe dibînî te rêya hilbijart bi xwastina xwe bi hezkirina xwe bi baweriya xwe lê tu di nav wê pêlê da çawa hat xwastin tu çûyî na qet yek roj yek saet yek gelî jî poşman nebûm ebeden min dît wek wacibek li ser me bû wek çawa dibêjin di her dewletekê di salan diçûne eskerî hinek anha daxistê salekê yan 6 meha ye min jî wek mirovekî Kurd ew wacib li ser xwe dî bêyî ku ez bifikirim ez xwaz vê tim jî dibêjim fikiret çi bê siyaset çi bê ema ke wacib e yani tu niha nikanî mirovekî Kurd bêjî
خاطر خشونه مروبك عرب ترك فارس دبيجي از لوی ولاتی دجیم و گره گت ساله که یان 10 سالان خدمتا لشکریش بو به دولته بکی تو مجبوری هری تو نابیجی اف پارتیا بحث دستلاتداره آن پارتیا گشپیدان دستلاتداره آن پارتیا خمینی دستلاتداره شخات و نقاشه نکنی بکی تو مجبوری دوی دولته دجی واجبك لسرته هي اركاتيه جركت في دولتي بباريزي مجي خوك انسانك كردي وجرجه اس في خدمته بكن خدمته لبا كرد بيان لبا شورد بي شو ما قال لك جران نبيسه وند بود دبيراين دا ام دچون ما اف در باسكر پشمرگاه کی گاج مپرسی چی کریم گوت چه مولید بود چما جیو مجیتی نه ولاته يعني ما ولات حساب كرمو ولاته مزن هي و پارچه دین جی پیدا گریدا اینه و رزگار ببن پارچه دین پارچه مزن رزگار نبه پارچه دین ای بچوک رزگار نابن لگور سیاست و دمه هبو اما پشت آمدی نه ای بچوک کانه رزگار ببه و تاثیر ای مزن جی بکی یعنی ای بچوک سرکشی ای مزن را جی بکی یعنی وقتی هم بیشن لباشور روشا کنا هی باندوری لباکور دکی یعنی روشا آوار روشا که هی باندور الرجلات دكي وانا باكر الرجلات حفظ جي ماسترن يعني قال لك معادلات بيجن هاتن بهرتن اما دويدا ميدا لكوها بو تدي دشورش هبو يعني هم بيجن شورش لباكر هبو شورش لباشور هبو بلكي قال لك بلكي از لقامش لي بما يا الجهه كدي بما از بچما بري صالك و بچما باكر از بچما باشور يعني ادبيجم اف خدمت رحكه نتني فكراك كنت بم فكرة بيدا ماشيه يا بيدا ماشيه فكرة تينا غيرتن بيردوزي تينا غيرتن استراتيجي تينا غيرتن خود غيرن سياسات بارتي خود غيرن اما دوزا ولات دوزك نتويه واجبك لسر حرف مروفكي وخدمت جرابكي تاني بحث كرني و اجي ولات حزدكم وك يكتب يجي مسلمانتي بيروجي بينمي بيزكا او شاول بين نظام دبي مسلمان عجبا بله ممسا نها اف اجارك دن دوباره بكم ام وك في خلكه في بيبينه ام حزكن بميوان را في بار بكن ام بهوينه کو حرکت چه تبيني وي هبن چه پرسي وي هبن بكن تا اف خلق دولمنتر به وان دانستاندن دناو برا منو میوانه منو هر وهاد ناو برا و او میوانه خلقه نها امه پرسکیدن پیشکش بکن چما بهتر تو میلدار بیر آنینانی او ودگره چه صدمه ماگلو او یکا کوچبریه که درونی نیشانده ده آنگو بدگوتنه که دن تو هین فێری ژیانە نول پاش جیان ئانگ و سیڤیل بوونێ نەبوویە ئەم دکارن لە یەکێ بێژن چما تم هەر و هەر وان بیرئانینان ڤەدیکی یعنی ئەو کێلن برینان ڤەدیکیان تم هەر و هەر حەزکردنەکەتە یان غەریبیەکەتە ji salên berê şarê salên têkuşînê heye ji ber çi gelo نا مثلا ناوى لور من يعني الجيان من جيروك دنفسين هالبست النفسين از بارم تخواندن بکاری نیرنا خال سر بدی بله یا هم کسی که خواندی کان بیشن از نا بیشم کام چه نویساندی مکر نویساندیه اما دوا سالین داوی دا گلک تشت هبون دخواست يعني دهات خواستن که به آشکره کرد دهات خواستن به آشکره کسی ندویری آشکره که ندویری ای کل دربا شاش ناس کرده بود چما ندویرین گلو چما ندویرین چاوش داره بیشن لجیان جیج مراد گوتن بیشن گلک جران گوتن چما بیراینا نانویسین میگاز نانویسین بیراینا لور محل بس نویساندن یعنی چیروک نویساندن کرتا چیروک
bir anın dibe kutub zamana ki da binivîsînî ku tu wekî insanekî ji derva lê binêrî. Tevî tu xwe dinivîsînî ama dibe wek dibêjin tu bi mêjiyê xwe ji bandorên derva pak bikî û binivîsînî. Ne ku tu gelek kes dinivîsînin ha ez dixwînim. Ê ku hevalê min jî dinivîsînin dixwînim. Yani tenê ne qas nûsana û va tişta ye. Di wa bîrayîna da gerek gelek tişt aşkere dibin. Min di wa bîrayînê nivîsanî tevî ku min li ser rûpela xwe bela kirin. Min nekirin pirtûk gelek dostan ku em dinivîsînin, em kom dikin, em alîkariya te bikin, malavan ava. Xwedê ji te ve razî bê. Em alîkariya te bikin, bike pirtûk. û ez a min e ku millet tê bige çi hebû çi tune. Yani li paş wa çiyan çi hebû. Ya girîng ev bû. Ku ez bi gelek dostê xwe belkî bi her kesî nikarim yan ê li ser rûpela xwe. Bi royê car hebû 10 telefon dihatin. 10 kesan pirs dikir. Hinek kes heta nadibêjin dibî wek li me bûye ew muselselê filmê Babul Hara ew muselselane hebûn. Yek li pê yekê te dinivîsan me em li hêvî bûn ka wê roca dînê çi werê. Ama tiştê ku mixwast mesela herî hessas mi gelek wek dibê şêwe jê nivîsandin. Yek tiştê hane ku kesî berê nenivîsandî. Yani jiyana wir bi çavekî teezî. Ez dibêjim gelek car ez dibêjim. Ez dibêjim çavê min e teezî ne û zimanê min ê rûte ez. Rast û rast diçim. Min ewna bî ku kes bandorê bike bî xeml û xêzan jê re çêkim çawa jiyan li wir hebû min bi wî awî nivîsandin. Ev yek. Ya didiyan çawa bêjim. Babeteke dînê hebû babeta jinê li wa çiyan. Min tenê ez bawerim heft beş bû nivîsandin. Xast zaman min nedî ku ez wan temam kim. Di riya wa heft beşan ra jiyana ku li wir hebî min gelek tiştê wê. Bi başî û nebaşiya wê de ewna aşkere kirin. Çi heye? Gelek kes ê rex nekirin, ê dixwastin hîn ez em bêjin wek dibêjin tiştê mayî aşkere bikim. Mesele çi bûn? Kesê li derva bi çavekî dinêrîn, çavekî şaş texmîne pir mezin şaş dikirin, texmîne li alîkî dinê wek dibêjin tam çewt texmîne çewt dikirin. Ama ew jî jiyanek bû. Ew jî zarokê ve Kurda bûn. Kurd li bajaran çawan e, li gundan çawan e, li wir jî heman Kurd in. Ama li wir jiyaneke dînê hebû. Jiyana wir çawa bû? Jiyaneke welatekî biçûk ji her bajarî, ji her gundî, ji her eşîrê ew yek. Di bê bercewandî yekî yani dayînistandineke bê bercewandî. Em nabêjin ku siyaset bû elle bercewandî şexsî ev mezin e, ev biçûk e, ev radibe, ev dad kevêvanan em li alîkî deynin. Ama di jiyanê da bê ferq û cidahî tev dibin konekî da dibijî. Ev ya qet yani li başûr hebû, li başûr berî PKK hebû, vaya rastiya ke. Ama li başûr dikanî bêjî her fermandarekî ji eşîra xwe kesê ku li gel yan em bêjin di wê herêmê de amanî bêjin. Ne wekî a PKK ji her cî cida. A dînê li wir em bêjin mesela pera hebû, mesela îcazê hebû. Sêparê wan yan bêjin di parê wan, em nebêjin sêparê wan. Zewicî bûn diçûn îcazê di nav cemaata PKK da tiştekî ve hatin nebû. Yani vana tev çi bûn? Vana bi xwe ra li aliyekî gelek kêşeyên mezin derdixistin. Li alî dînê vê carê jiyanek derdixist ku va insana tev bi hevdî ra bijîn, bimirin û qet rokê hevdî nas nekinê. Yek ji Kurdên Rûsyayê, yek ji Kurdên Rojavayê, a me ji bîr kir. Stara derbas nebin. Li ba ew ê jî hebû em bêjin. Li ba yanekê jî hebû em bêjin vaya berî PKK. Ama dikanî bêjî ê wan jî heman nêzîkî şoreşa Eylûlê bû. Yani em bêjin bi vê mentiqî ji ber sê pareke tevî wan bûn ê şoreşa Eylûlê bûn. Parek jî xandekarê ku tevî wan bibûn. Evana em bêjin wana jî jiyan hebû. Yani hinekî van meselê em bêjin jiyana medenî em bêjin. Ama a PKK bi taybet jiyaneke em bêjin çawa fîdaî.
وانی بله نها گرنگیا ویژه بیرانینان جبو چیه یعنی ها چما مرو بری خود ده جوره نویسن وجدانی چما ام بیجن نزیکی مجارن رامانی نابه یعنی پیدیوین وان ریخستنان گلو به جوره نویساندن سیاسی آن رامانی نینه بهتری تشتن ویژه‌ای و تشتن گریدایی ببیر آنینا یعنی وک ام بیجن روشا سیاسی پیدیویا خواه به چه جوره نویساندنه هیا مامسا بێگومان هەیە چاواتنەیە ئەمە ئەو کەسین ئەم بێژم بە لێکۆلین و سیاست و تشتی دین مژول هەنە ئەمە چاوا بێژم وا ڕاستیاکە دەما شۆرەشاندا هەر کەس لە تشتی نێزک دەنێرێ تشتی دوور نانێرێ ئەبنا دەبیا بوو لە جهەکی دنێ گروپ نەبێنە چێکردن ئەو گروبانە کارێوان لێکۆلین بێ یان ئەم بێژن سیاست بێ یان تشتی فکری و ئەرێ نابن ئەمە کەسێ دە ناو شەردا تا حساب دکی ئەف مەجالاش تەرا تنەیە یعنی تو پارێکێ بشەر مەژولی پارێکێ بخوام مەژولی پارێکێ بخواردنا خام مەژولی شخوات دژمنێکی هۆف قەت مەجال نەدەدا یعنی بیراینا دەزباوەرم gelek tiş derdikevin millet dibînê ku newekî texmîn dikirin yani tu carhê bi çend meha nanabînî tu kîjan deqê kesekî yani em çawa bêjim ê xort û ê nexort em bêjin ê li pêş û ê li paş tev jiyana xwe di deqakê da tê guhertin tev di xeterê de bi hevdira yani tu nikanî tu bêjî jiyana vî rihete a vî rihete ferq û cidahiya jiyanê tenê ev طبعا کانم بیژن ای هنکی لالی باشور دجیایی بلکی جدابه اما ایده هندر باکور داد وقت بیژن دنیف حری ماشاءالله تبوک هبن تنزانی کی جان دقیقه ساغی تمری یعنی توان مجالا پیش خستنا فکر و تشتی کی وها زدن نا بینی تکانی چه بگی bir anîn bi tera dimîne dihişê diye wekî em bêjin şerîtek sînemayê tim li ber çavê te ye tu jiyaye ne te bihîstiye tu ew jiyaye tu kanî vê cerê nifşên tê zanibin ka em çawa jiyan ev yek ya di diyan di helbestekê da tu kanî rojekê gîriyekê tu kanî em bêjin binî ber çavan di çîrokeke kurta çîrokeke de kanî binî ber çavan ama nivîsandina romanê û waçiyana kesê ku nivîsandî hele di cihê şer da pir tirkê min derketin derva nivîsandin li gor van rewşan li gor van rewşên tûtînî ziman em dikarin bêjin nivîs biryar e lê pêdiviyek e çima mirov dinivîse nivîs wêrekî ye cesaret e kesê newêrek nikane binivîsîne her kesê ku dinivîsîne ew mirovekî em wiha bêjin mirovekî pir wêrek hindik wêrekî pêra heye li xwe mukirhatine xwe ehtiraf dike kesê nivîskar xwe dinivîsîne berî her kesî berî civakê xwe dinivîsîne bi çavê xwe dinivîsîne ne bi çavê civakê dinivîsîne eger cesareta xwe tune bê wêrekiya xwe tune bê wê çi binivîsîne ye kesê newêrek nikane xewneke xwe ji kesî re aşkere bike nikane xewneke xwe ji yekî din re bêje tu tiştê hindirê dilê xwe dibêjiye tiştê ku em bêjin hinek tişt dibêjî jiyan û mirintî heye ne yani tu mewqif digiriye nivîskarî helwest e wêrekî ye eger te pirtûkek xan ji serî heya dawî eger helwestek tê tune bê fikrek tê tune bê rexnak tê tune bê ji bo çi dixwînî tenê ji bo zemanê xwe bikujî çaxê kes naxwîne ji xwe ev e problema me ev e em niha dixwînin li gora min li gora kesê din çawa bê carna rexneyî jî dikim yani xwe wek rexnegir li ser van nivîsan dibînim yani maf didim xwe ku ez rexne bikim nizanim ka çi qas ez mafdarim ya na ji serê pirtûkê heya dawiya pirtûkê te xand çar hevok di serê te de nemînin tu ji bo çi dixwînî yan ew nivîskarê dinivîsînê fikrakê nedê tiştekî nedê ku ji bo werê guhertin wê demê dibe çi dibe nivîs tenê
وەکی هەنێک هەلبەستان جار نەدەبینم مخابن yani belki ew jî hema çi kesê dinivîsînê baş e lê gereke berî ku tu binivîsînî tu zanibî tu ji kê re dinivîsîniye tu çi dinivîsîniye li ser peywendiya nivîskar û civakê pirsek min heye tu derketina civakê ji xwandinê dûrketina civakê ji xwandinê bi çi rengî dinirxînî ma ew diyardeyeke rojhilatîye gîştiye lê em wek Kurd civakekî ji xwandinê hez nakin ew rastiyeke rojhilatî tev jê hez nakin em Kurd di rojhilatiyan da em nebêjin milletê herî li paşmayî derfetê mê pêşdaçûnê nebûn em li paşman heger em nebêjin em li paşin emma derfetê wekî erebekî farisekî Tirkiyekî li pê wan dewletekê ye li pê wan sedan radyo hebûn bi dehan televîzyon hene li her welatî dibîstan hene ême evna tev te nebûn ev yek ya di diyan heger me dixwan jî bi zimanê wan e ew jî rastiyake derfetê mê xwandinê kêm in û em ne xwandinê kêm in xwandewariya mê kêm e yani tu bi wan re bidî berhev de em nexwandê mê pirin yan ê ereban e pirin ya yê Tirkan e pirin bêguman ê mê pirin vaya sebebeke ama di va salên dawê da ez bêjim hinekî dîn zêdetir bû bi pêşketina teknolojiya û mesela çawa bêjim telefonan û ragîhandina hema bi lest yani tu li ser ragîhandinê tiştekî Kurd dibînî ev berê radyo bûn her kesî guhdar dikir bûn televîzyon çend salan belkî ku televîzyonê Kurdî çêbûne ema ha bêjin çend salan millet guhdar kir ama di va salê dawê de binêre yani belkî va 5-6 sal bûne nizanim car hêt hinek mal di nêrî televîzyon tê nemane hew û qet hinek jî mamosta hinek jî dibêjin pirbûna şêweyên peywendiya civakî pirbûna medyayan hîştin civak hîn zêdetir dûrê xwandinê bê dûrê pirtokan bê dûrê pirsgirêkên rewşenbîrî bê dûrê lêkolînê be bû vê yekê jî çawa dinirxînî yani dibên berva jî vê yekê pirbûna peywendiyên civakî hîş bêtir mirov dûrê xwandinê keve xwandinê pirtokan keve Tu alî hejmar bigirî ne rast e alî hejmar da alî hejmar da ez bawerim zêdetir bûye bi taybet jî ê Kurdî ema ha bêjim yani tu her demekê nêrî tevî ku çi qas kêm jî têne firotin berê qet nebû niha pêşengeh hene li her bajarî çê dibin li bakur li başûr rojhilat rojava pirtûk tên çapkirin îmkanê çapkirinê çêbûne îmkanê tu kanibî li ser em bêjin ragîhandinê pirtûkan bixwînî hene yani îmkan hene tevî ku xwandin em bêjin ev qas pêş da neçûye li gorî berê ama îmkanê pirtûkan hene berêkê pirtûkeke Kurdî em bêjin heta yek peyda dikir halekî pirtûkê Osman Sebrî ji yekî xelas dikirdi eceb ew pirtûka fêrbûna zimanê Kurdî ez bawerim cara pêşî heştî û pêncan de bûke dest min heştî û pênca xwe eliman yani dixwandî ew him fêrbûna zimanê Kurdî him jî çîrok tê hebûn Kurta çîrok tê hebûn ev gênc bûm yani hevalê min kêm ê ku wek dibêjin meyla xwe li ser vê tiştî hebûn belkî 100 kesî em bêjin ji wê pirtûkê fêr bibû pirtûka fêrbûna zimanê Kurdî ama niha li her derê kanê niha di telefona xwe de kanê xwe pêr bike bi sedan YouTube û tişt û erê nehane qesda me çi ye yani îmkan gelekî pêş de hatine bêguman ev di alî hejmar da jî bandorekê dike ku her kes yani mifayê jê wer bigirê sûd jê wer bigirê roj li pêr rojê ne ku yani ez bêjim mirov pir ne reşbîn bê di vî alî da em hinekî komenterên şopîneran bixwînin silavek germ ji mamosta nivîskar Brahîm Yûsif
او دنیویسد به بار باش پیشکشوان خلق ککری برو بینرن پیف و بشه تکنیکه سپاس دکم تمام مستا او نویسان دی گرینگه کو مروف جوریا میوانان بده دا کوروم رامان خوا بیجه هلبت مامستا بو وی یکی پشتراستم کوه دمن وره خلقن وره امی هول بدن نزی جورین روناق بیران ببن جبو خلقن ما جبو ام وی سوده بهتر جوان ورگرن جبو او دانستاندن دنابر آفین ران جواکی هر تم هبه مامستا عبدال خان تلداری دبیجه کرد ناخوینن تنه فیربونا گهداری لچیروکوانا دکن مامستا حتی چه رادایت وی راست بینی یعنی به کرد بره و صابون نهاجی دبیجی بهتر ایدی گهدد نخواندنه لی وک عبدالخان دبیجه تنه فیربونا گهداری لچیروکوانا دکن نها تشتک دینجی جی خویا دکه اجمالا جبر کو پرتوکن گهدار کرنه در کتنا دنگی در کتنا مروف ایدی پرتوکن کاغت ایدی نما دبینه نما دخوینه یعنی از بیجم وک کسایت خو بهتر از پی دی اف دخوینم یعنی ام بیجم پی دی اف بهتر دکه دست مروف بهتر دخوین مروف کاری بخوینه گله کاجی جی پرتوک گهدار کرنه دنگی گهدار دکن اب یکاجی جی تکاری بیجی تشتکی ارینیه یا نینیه هر دو هم یعنی اما یا گرینگ مروف گره چه ببینه که برای چند کسان یعنی گردم چند کسان کانه به زمان کردی بخونن یعنی پرتوکک درد کت هجبا پرتوکاش بو چند کسا بو اما ایرو یعنی اشترا بیجم سدی ست هاتی گوهرتنه او یک یاد دیان ما مستر راست بیجه کردان کلتوری که خوی گهدار کرنه هی گهدار کرنه قال و قیله یعنی چیروکی بره سه پاری چیروکی دنگ بیجان یا نها هر گلک جواتان تدبینی برش فازه دبو سبه حتی ایواره هر شب و دوباره دبو تنه فلان واه کری فلان واه کری تنه گوتن تکرارا گوتن هنه دوباره کرنا گوتن هنه دوباره کرنا چیروکانه اما نها روجاوا تنه بنیره باکر و باشور برده هم تنه روجاوا بیجن روجاوا به 10,000 خواندکار اف 10 سالن به کرمانجی دخونه اگر بره یعنی بری نها به 3 سالی به 20 سالان 10 کسان 20 کسان لباجاره که گانه بو کردی بخوانده به راحت یعنی وا پرتوکا کتا ابقاس لسر وستیایی وقت بیجن ایکو جتا بگرتا تنه 20 کس 3 کس بود نها هر باجاره که نکیمی 5,000 6,000 ام بیجن نکام نبیجن 10,000 انسان به تایبت روجاوات بیجن خواندکار هی گانه پرتوکا تب کردی بخونه جوانا 10,000 برا 10 کس بهر دیسا جبره پرپرزیده تره آتی بیجی ام لگوری عالم بوان را بپیون ام پر لپاشن قط ام نکانم خب وقت گوتنه که می کوبانکیه خب کسیر القابانه خن یام ده تیکنه پیوانه تیکنه میزینه قط وای ام گرگه خواه نیزی که وی پیوانه نکن اما لگوری مکرد هم وقت بیجن لباشور هم لباکر روز به روز پیشتکه هم لروجاوا روجه 10 گاوان دا بیجی یعنی وان دبیستانه هانه وکی او کاوا عزیز دگوت ما دکتور ما مستکاوا عزیزی دگام زمانی آپوچی ها نخونید اما اب زمانی کردیه برا بعلم زمان کردی برا فکر آپوچی ها رکل آلی کی دینه اما برا فیری کردی به کردی بخونه پرتوکار ککره بر بخونه کیجا ما مستعد خونه او بریار داده اما فیر دبی کو بخونه برا فیر ببی بخونه برا او خواندکار بریار بله ما مستعبه که گوتنه کبو جاره که هاتو بیرا مهنه کی گوتبون او تیپ لاتینی او زمان پکه که تناس رابو یکی برسی بوی دا گوتبو هین اف تیپا هبی هین بری دایکا و جلان واره دنیای
يعني ابنكي مساله ولو ايديولوجيك دنيا نها برسك من هي او جي دوی نزیکی وی وارده نها نویسکار کرد و بیردوزیا پارتیتیه چما نویسکار ایرو بهتری وان بدو سازیان پارتیان دکوین جبر چه او جکیم باوری بخابون و درد کوه لیش بر سیاست و نویساندن جهو و ناقتن و پیدویا آفرینر بس هلاته و هیا وی پیش تا بده از بیشتر باندورا هر دیان لیه لی آج سری گرگ امروز راستی ببینیم راستیا لناوا کردان ام بیشتر ده سکه ترینه بهبرد مشم ترینا دوزا کردی لسر ده سکاد مشی اما ها بیشتر اب هر ده سکه بر به هوا خراب بیش هف دور که بخراب بترین لسر وید مشی اب راستیا که یک ریبازا برزانیه یک امبیشن فلسفه اوجلانی اما هم نه بکن نظام امه دموکراتیه چه ناویلیت کی و یا راستیه که ابنا هر دل وقت دست کام به هبرد ماشین جسر روجاوا بگره جسر روجاوا حیا داوی روجلات دنا ولات رو در باسته بن و دمه باکور باشور جی دنا باکور باشور رو در باسته بن اگر روجلات چن روجاوا یعنی روجاوا چن روجلات اف چاویا هر یک د عالی خدا هر یکی نرینه که خواهی اف راستیا که تل روجا لباشور بشی یان لباکور بشی مافیته هیا گرکت یا ببی اف یا ببی اف جبر سرکیشی هانه که و دوزه پیش واده بن هانه که آمدنه و او بار را کرنه اف کسن اما ها بیشن اما تشتی هری گران و وقت بیشن بیتارم او برزانی روجاوایی و او آپوجی روجاوایی او لسروی دوزل هم ناکن یعنی پر حد از واقعاتی دیگه پر حد یکی برزانی جباشور و یکی آپوجی جباکر بلکی به هفر رونن دی بگه اما اف کرده می روجاوا ای برزانی و آپوجی اف جهفتی ناگه يعني تتقاري بيجي ما مستا تتقاري بيجي يعني ام وك بشي روجاواي كردستاني ام هي ام دوري راستي خاص سياست دكن يعني ام خامجول دكن جدر واي سينور هريما خا بگمان کسایتا خواه روجاوایی حتی روجا ایرو مهین دانانیه و کسایتک روجاوایی د دریجیا ج 57 ام بیشن حتی روجا ایرو چند کس در کتنه امکانن بوانه یک بیشن اما اف ای برزانی خوک مرود برزانی دی بینه ای آپوجی خوک آپوجی دی بینه یک وقت خواهد مرود مالا شیخ دی بینه یک وقت خواهد تابع وکی کولاکی جبره دی بینه ام راستیا که اما از وان که اد بیشم منیرم از نا بیشم دلخواز پارتیا دموکراتی کرد لسوری و دلخواز PKK لروجاوا از وها نا بیشم اب یه تشکی جدایه اب نا اب کسی کو او بیشی از آپوجی ما او بیشی از برزانی ما او جی شاشه و او جی شاشه او خب دوزا کرد به کسی کی دا گریده او دوزا کرد به کسی کی دا گریده اما دوزا کرد ج برزانی و جلان پر مستره اف ریبرن ما قبوله ممكن 10 سال دين او نهرن هناك دين ورن اما ت خو وكي كولاكي يعني وكي مرودكي ببيني ابت يعني كسايا ام بيشن هريم يكي باشكي كردستان تجيم دبيني ابجيش بيجو حتى روجاي رو يعني بنيره حتى ها ام بيشن سه پاری سیاست مدار ما روشن بودی مجی و گوتنه دکن دبیجه آب عثمان وها گوتی و نورالدین زازا وها گوتی سرسر ما او مروین مزم بون جامیر بون کدانج بو دوزه اما روجاوایی جی هبون بوان را نه او ای پیشی و تنه بون یان گوتنه که دین هیا جارکش خامد جوینه که در گوت همه هر کس لهم بر مرابو
بله د پرتوکê geda hatî gotinê ku Kurdên Bakur teb Kurdên Rojava teb ji Bakur hatine Pirtûk jî li derketibû min got na em li Kobanî em berê hebin ez heft bava xwe bêjim eger em qebûl nakin bir ew jî çendan bêjin adînê gelek tişt hebûn îspat dest min de hebûn ku Kurdê Rojava yanî Kurd li Rojava ji zû de hene ne êdema Şêx Seîdin û êdema ew ê Ama tiştê xerîb ku ez dibînim ez niha navê çend nivîskaran bêjim hinekan navê gundê xwe ji Bakur hatî li xwe kirine hinekan navê em bêjin dibêjin aşkere dibêjin em ji Bakur hatine Ama ti 100 sal Rojava wê çaxê gotina ku dijmin li hember me dibêjê rast e ev 100 sal til Rojava dijî ne 5 salin tu hatî Almanya tu cinsiya Almanî dixwazî 5 salin çima tu 100 sal li Rojava dijî cinsiya Rojava ji te re dernakeve yan tu xwe ji Rojava nabînî piştê 100 salî 120 salan pişt 1915 de hatî yan 25 de hatiye yan berî wê em bêjin dema fermanên Osmaniya de hatiye te heta niha ji ber ku parçak eşîra te parça eşîra Kurd teb eşîrin û teb parçak li Bakur e hinek li Başûr hinek li Bakur e qasda min ji vê gotinekî çi ye şexsiya Kurdên Rojava yan xwe wek mirûdekî mala berzayîn dibînin şaşfemnekê kesek neyê Partiya Demokrat dibînin hinek jî wek nexwe endamekî ji Partiya PKK dibînin xwe endamekî dibêjin em Ocalanî ne yanî dozekê bi di şexsa da girêdî ev ya belkî em nizanim belkî tiştekî din jî hebe em mihtacin ji xwe re pûtekî çêkin belkî em mihtacî wê bin yan ji xwe re em bêjin sembolekê çêkin ji ber rewşa me vî alî de carna ez yanî alî nefsî de difikirim ez bêjim eceb rastî em mihtacî vê ne yanî em mihtacî pûtekî ne wekî ku em bêjin gelek miletan ji xwe re çêkir ji ber alem bi dînekî em bi sê dînanin alem bi zimanekî yanî wek lehcakê wek şêwakî em bi sisyanin alem bi herîmekê em çar parçane çar herîmin alem bi serokekî em bi sê serokanin yani belkî ji wê jî hatibe ama tevî wê jî ez bêjim şaş e yani gerek e ez bixwe ji kevin jî çi qas partî em bêjin dîn hebû dema ku ez em bêjim bi fikra PKK rabûm çi qas partî din hebû têkilî min teva re hebûn ê Berzanî jî ê Şûayî jî ê dîn jî hevalê me gelek naçûne ceman ez çûme ceman jî me dida û distan ama ez her diyan şaş dibînim ew kesê Kurdê ji Rojava ku xwe endamê yan dostê partiya nabîne xwe wekî mirûd ya wekî kole dibîne min qet qebûl nekir wes qebûl nakim şaş e بله ev jî jî yek ji wa xisletên rûnakbîran in ku mirov bêtir mirovê rastîn yan welatperwer xwe bêtir bixalin hevbeşên giyanî yên netewa Kurd miletê Kurd wek Kurdiyatî wek nasname hevdûvegirê bide radweste ez ê niha bi te re bê me pirsekî girêdayê nivîsandinê me her nivîskar dikare dev ji nivîsandinê berde dema bibîne ku nivîsandin bê bandor e bin siha rewşeke daringî demê kesekî têda ji xwendina pirtûkan re nîne باور nakim dem heye dem yani mirov kanê bixwînî her mirovekê illa wextekê dibînê ku bixwînî li miletê derdora xwe binêre em bêjin mumkinet li Almanya dijî yan em bêjin li kêleka xwe Fransiyan binêre yan li Bilcîkyan binêre li dewletê Ewropa em wiha bêjin çi qas teknîk pêşketiye li cemanan ragihandin pêşketiye tevî wê jî dixwînin çima Kurd nikan bixwînin ez bêjim tembelî ye qelsî ye yani lê ez nereşbînim çima nereşbînim ji ber ez roj bi roj dinêrim ê ku dixwînin kesê ku dixwînin û pirtûkan dikirin berê min ji te re got berî kêliyekê eger 10 kesan dikirî û 10 kesan dixwand niha 1000 kes dikirê wê pirtûkê dikirê bi dest dixînî bira jî 100 bixwînî wê demê ew 100 ji 10 berê bîtir
از بیا هل دا گشت بینم يعني د درباره هبونا نویسکارن کرد ل اوروپا هم بیشن تدبیجی جهه کو اولێرە دمینێ دمینن نیشتەجی دەبن جهێکی نمونەیە ji نویساندنê an dibêjin ev derjî jî yanî dema mirov tî de nabe ji nivîsandinê û ji jiyana nivîskariyê giştî tu xwe wek nivîskarekî tu çiqa te her çend roj dinivîsî her çend kêlikê dinivîsî çi projeyê tê nivîsandinê demê pêş de heye وەک نمونە کەش کەسێکی کو لە ئەلمانیای ئەو قاسال دژی بەێ مشترە گوت نویساندن لبا من وهایە و تەخمین دەکەم بەلکی لبا هەر کەسی وها بێ نویساندن هەلوەستەکە بەێ ئەرکێک لەسەر خوا دەبینی بێ هەلوەستا خە بدی یان tu ئەرکێک سەر خوا دەبینی vê namaya xwe bigihînî wê demê tu dinivîsînî em ê ku ber aşûta sed salê ketin ez bêjim ez wiha binêv dikim em hatin yani em bêjin diva 20 sala 30 salî ku hatî Ewropa'da em wiha bêjin pêş me û îl pê me hatî wê bimînin yani neviş li pê vê neviş bi taybet ê 10,000 û em bêjin 10 heta 20 hatî hêjmareke pir mezin ji honermend, nivîskar, lêkolîner, însanê rewşenbîr û însanî siyasetmedar hatiye. Em wiha bêjin. Eger ev vê derfetê ji dest xwe bernedin li vir îmkan pirin xwe bigînin hevde li dora hev bicivin diriya em bêjin komeleyên nivîskaran em bêjin rojên bîranînan em bêjin gelek sebeb hene mumkin e dibe ku li pê vî nifşê werê hinek kes bimînin yan jî yani hinek bimînin binivîsînin roj bi roj zarokek hatî vir eger tu bi destê wan negirî û berê wan nedî doza Kurdî ew di nav destarê zimanekî din de em bêjin dihilin û diçin di nêv kultûr û çandeke din de dihilin diçin eger tu pêşî negirî ev mumkin e 10 sal 20 salê din berxwe bidin belkî em wiha difikirin em nahilin ama yani kesê wekî me ama dibêjim milletê dînek ku nehilî ji ber em milletê dîn dinêrin Tirk û Ereb nehiliyane ama gerek em ji bîr nekin Tirk û Ereban dewlet li pê wan hene yek dîn li pê wan heye di dîn û dewlet wan diparêze Kurd û wêkî te biparêze 20 salê dînê 30 salê dînê niha nas dikim gelek kesê bi emir wekî me duh ji rojava hatin yani em bêjin hîn 5 sal û 7 sal û 10 sal nebûne em wiha bêjin parek ji gotinên wan bûne gotinê Almanî ye wê demê ku eger tu va gotinan ku tu bikartînî dîmekî zarokê te li mal qet bikar nayînin yani zimanê Kurdî roj bi roj li vir tu pir hişyar bî ancak tu zarokê xwe bigirî ku Kurdî ji bîr nekin eger binêrîna te mamosta ji bo mirov rê pêşiya pişaftinê bigire ji bo ku nifşê me Kurda yên nû li vir newin pişaftin newin wendakirin çi pêdivî ye li ser saziyên Kurdî ser komeleyên Kurdî yani çi pêdivî ye heta mirov rêl pêşiya vê bigire em gelek nimune yani gelek lobiyên Tirkî vir dibînin yani zarokên wan beşekî wan baş hene durî pişaftinê ne kakarî bûn biriyên komeleyên xwe biriyên grupên xwe yên rewşenbîrî karibûn hinekî parastinê bikin ji bo me wek Kurda çi pêdivî ye yani em bêjin gelek kursên Kurdî vedibin li hin dibistanên Almanî çima gelo civakê me milletê me tevlîvan kursan nabe mala wan ava kesî ku vî karî dikin ê kursan vedikin û ê didin û ê dixwazin berî çend salan kursek li bajarê me hebû di sê mehan ez çûmekî 11 kes bûn 2 Tirk bûn 3 Kurd bûn ez bawerim êdîn jî tev Alman bûn yani hesab bike ev qas Kurd hene belkî 5
از بیشم اگر کو 5000 مالی کرد تنه وقت سه بازار لجم هبن 4000 هي يعني دو جنه ترک bu Kurdan را زوجی بون دهاتن 6-7 خورتی آلمان بون yani سه چارک جی کرد بون جارنا دهاتن جارنا نهاتن قصدم مجبور چیه اگر ام پیشی نگرن مگوت ام وکی ترک و عربان خانه نیرن ترکان یک زمان خواه بون هجمار پر بون زمان دولت خواه بون ده دین او پاراستن عربان لبه در که همان تشتر دولت هیا و دین هیا ایما ام جوانا هر دیجی بی پار نمو ها بیشن یعنی واچه ها بیشم دین کس شاش فهم نکه نکو هم کرد بی دینن یان جامعه متنه جامعه ما کردان بخواتنه ام بیشن داری جامعه ترکان مزگفت آوانا یان مله وانا مله به زمان ترکیش وانا بیجه داری عربانجی عرب مله به زمان وان بیجه و دولت خواجی هنه و سازی خواجی هنه و آلیکاری و برداوی دا گلک و کلتوری که خواهی دورو دریشیه ای ما هر تشتی مهه اما وقتی بیشن جهه متنه نوایا دوی از نظرم پارتی خواهد قانبن بدن بر حیانها کسی خواه ندایی بره yani saziye alikari gerege. Aliki diraz var mı ki beşim. Çava. 2 milyon niziki 2 milyon kurd. Yani qasi rojava am beşin le Avrupa dişi. Tabii ki mugotas geçbinim kat reşbini li nanerim. Lehenek tişti bir mero beje rakhna beki haya naha eğer hiroj milletek beje de Avrupa'da 2 milyon niziki 2 milyon kurd heye. Leva devletan tabii. دخوازن وقت بیشم جمستر موثوق یعنی جداره کی باور بیکری تشتی کی بگرن ویج کی بگرن ویج راگیهاندنا ترکان و عربا بگرن روزنامه یک یان کوواره که کردی تنه کد بدرستی کردان بده ناس کرن به ملتی دینه بده ناس کرن یان به چند زمانان درخینه هنه چوکن کرتن قلسن تیری ناکن اما تبیجی جه کی باوری یعنی وقتی تبیجی فلان دولتی هم بیجن نظام حتی عالی ابد آژانس دا یعنی بیجن عالی راکی هاندنی دا هم بیجن هر کس بیجی رودا و ها گوتی نه که آژانس یا هم بیجن فلان آژانسی و ها گوتی یا رویترز و ها گوتی اما اروپا 2 میلیون انسان اگر پشتا خبدن هب زانی کانن گلک تشتی که باوری پیدبن و خدمتك مازم بكن اما البيجم افجي سازيا ك خورد لبيغرك حتى وان بگيني هبدا يان گرك ملتك زانا بيد علي كوملا و سازيان دا كوملي ام بيجم جواكي روشنبري بارتيين سياسي و بكنيك ابيك اوجي هنكي وك خيالي دي انا قلتنا هذا ديان ملتك تيجي هشتي بي او كان بي ام بيجن خدان بيتشتي در كبي اما وقت ديني هنيك زحمته يعني زحمتي اخو شي اب جيلك ام هاتي ام خاكان بباريزن ام كان بمينن اما جيلي بمرا و روج بروج وقت بيجي قلس كيم ببي حياه درجاكي يعني ايدي هجمار كيم ببي اما انها جارنا كتير روجنامه وانا بيجن مالا وانا وا چه دكن بيجن بلكي هم هبد بينن باشتار دبن يعني تكاني بيجي حتى 500 انسان جي بلكي تبيد به عجب چند سال ديني نفشي نه ام تبع مزن هبد بينن نفشي نوي ورن هبد ابقاس ببينن يعني چه قاس خورتن بري دبل جبينه كبارتيان ده من همان تشت بود مگو لخباتا کردان خباتا دوزا کردی لأوروپا بویا دوزا کالو پیرا کالو پیرتن مشان کالو پیرن جوینان کالو پیرن خبات کالو پیرن کانی خورته میل کرن تاني نوروزا ایسال فرانکفورت تشتکی جدابو خورت هبون اما دوا 10 سالی همه 10 سال دبن دوا 10 سالان دا هجمار خورتان پر گیم براستی بله امنها هنکی امنها وگرن هنکی
گوتنن کومنتاران بخوینن یان شوپینرن مای منات شوپینن اف بومن گرینگی اوه یکی هیا مام نویسکار ابراهیم یوسف لور کومنتارک نویساندی اره از بوارا دو پژیرینم لسر کاراکتر کرد روج آوا نای واتای وکهویا پککی وین کو کردک عاجز نکرنه لور جیجی مامستا جلال ملحاجی دست خوشی لکاری ما یعنی به خلکیت که راگهاندوان زارین جمعه دنرین من دا خواندن پرتوکان ره بهتر تیدا هیا بله او مامستاجی محمد جامان مامستا کیتیا مدیا هیا و بگلک زمانان دنویسن براستی دکومنتر پرن یعنی براستی کک محمود مترسی لسر نوین ما و حتی زاروکن مجی هیا بله ده که بنری ناتارا دبا پیشگر ام بهوینه جبو و بابته چاره نوسن چاره سرین لزگین بینه کرن جبو رزگار کرن آنف شنو جوان دابونه و بشافتنی نها مامستا امی به هفدورا پرسن خابر دوام بکن تو نها چن نویسکاری ده دمه نها دا بهتر بالا تا دکشینه نویسن وی خورتن و دکاره ببه نمونه یکی ده ناو کومن نویسکارا و اگر کس نبه صدما نبونا نویسکاره کی راستین چیه؟ اصلاح مج هر کسی که نویسنده پیشی هر کسی که دنویسینه البته با پرسا مشتکرش بر تو به مسئله رخنه و رخنوانی دا مجوری البته چارنه مراقی به یکیت کی بله پیشی دا مگود اصلاح مج هر کسی که نویسنده یکو پرس کردی نکام توان بخونم راستی دهنک جی خواندن توان صلاب دکم مامستا ابراهیم یوسف زارین جمعه از بارم هر یکی پرسه کردی پشت آنجا وگرمان اما ایکو من ها دیل برچاوی من مثلا ما کردم چا بیجن مثلا ما کردم به تایبت هنگ بیجن یعنی وقت ترسکی هی جزارو که مرا من ابیا به گلک مالان گریم و گلک جامدی یعنی اگر مزنی خواه دو گوتنه آلمانی دیگه نف زمانه خواه بلکه او جبو که ام بعلمن او بی منطقی دا نیزک دبه اما زاروک ام دکر ناکن زاروکی ما تندر مالد اگر ما نابینن قط روجه که تنه تندر مالد ام با آلمانی نا آخفینه اما که اما نابینن او بهبر آلمانی دا آخفن اگر ایوی حسابی بکی اما چه قاس کانون پیشی وان بگرن وی دمه چه گرگه؟ گره که بریش ما گود جه گرگه سازی گرگه شاهی گرگن یعنی گلک چالاکی که او بخوال خودی خودر کهون و بی زمانی خورد بکن ابیا بری هر تشتی ابیا واجب اکل جبو کن نحله زمان نحله بله که ابراهیم پرسا کدین کری باز او پرسا بیشم تو دور پرسا خوش بیر مکه دیسا دوباره بکز من اف هر د پرس دین تشبو باز وانا بکن بله وک پرس مامستا ابراهیم وک دا خویانی بو وک زلال کرن بو بنری ناوید به از دوی داره البته نویسی وی باش بود دوی خویا اف خلقا گرمه و از بینم دی کومنتر زیاده تینا نویساندن اف یکا جه یعنی کیف خاشیه البته دوی ام وی پرسه بپرسن او ساد مامستا نویسکار ابراهیم یوسف بیجه دوی ام وی پرسه بپرسن دروجا آوادا که ضرر دایا دوزا کردان پکه زیان هری مزن جبو دوزا کرد وک هف کرنا پکه و پارتی کردستانی غلطیه که مزنه او بخوام من نخواست خلقا ما ببه سیاسی ما خواست نکی مهن پرسن سیاسی گوتن یعنی تو بخوازی نخوازی تی سیاست تکل خواب گلک جیان امروف هیا برنگه که ام کرد تایبت یعنی ام نکارن خوشی سیاست دور بخوین گه چه قاس چیجی ام خوشی دور بخینن لی مامستاوه که بشه چا اما برنگه کی بلز برسه بدایان تشتی که خوازی زلال بکی سر و خالق و از بیشم مامستا دوباره کی در راست بیشی
يعني او زرارك چاوا دبینه زرارك پر نزیک دبینه يعني وقت بيجي البرچاوان قال لك او هاتكرن وقت بيجي رفاندن وجريمه وشوطاندن قط ويا ما هي في نذكر ويا ما قط ويا هي في نذكر كو حركتك خدمتها قلدك وابقاس ام بيجن وقت بيجن شهيدي خوهي وحركتي شاشوار نكرن وام هي في دكن كو دوباره جنابن هي في دكن دوباره جنابن راستيك جي هي اگر بيج بير نكن ده همو شورشاند همو ولاتان دا پیشی کو ندر دکهون یان کو ندبنه دستالاتار دستالات دکرن کو ندبنه دستالات جبر دا بگره هره دولتی اروپی دا بگره هره چینی را دکهون پیشی هنکی دکتاتوری دبن هنکی واقع وقت بیجن نشانی ملت دادن هنکی او دکن حتی کو سیستم آخر نشکانده دادن هنک دورتینه گوهرتن هنک جی سر ریباز خبر دوام دکن يجرم هيفي ديكم كو بردوام نبي اما قلت قال لك شاشتيات نشكرن او مسألة بيجن حيا كو تشقاس دشمناتية تب بارتيا كدين رهبه يعني بيجن قال لك تشتغل مثلا عالي ومثلا شوطاندنا جهي جواني شورشگر جهي بارتيان شوطاند وقال لك هنا اد بيجن ابنا تب شاشتي بون وتب لسر وان هاتنا حسباندن يعني لسر كسي خراب ذكرن لسر كسي رند هاتنا حسباندن للمقابل هي ذكية قوتك هي إنسان نهنا خدمته ذكن نبي خدمته بي ودوزا كردي نهان نلبي لبي جيبيا دوباره زمان دا ما خود کشت جبو ام پرتوکه که کردی ببینن همو پارتی کردی در روج آوادا دوزا مافی چاندی دکرن فدرالی جی تنه بو تشته گدین جی تنه بو مافی چاندی یک جی زمانه ایرو زمان ته خواندنه هنک از جارنا جبرس دکم الوالد قاموش لیجی والحسی کیجی بالکوبانیجی بيجن هناك او کسی هانه د پارتیان دا و دوزا مافی چاندی دکرن زارو که خودشین دبیستانی دولتی يعني بيجم ويا شرمك مزنه برا مختار گندك يجي و زانكويا روجاوا باوري نكي اما فخرك مزنه و يك جوي زانكويا در كتبه فخرك مزنه بيجم سربلندياك ديني مگوت 20,000 زاروک 3,000 زاروک 10 سالم کردی بخونی به چه فکری دخونی نگرینگه او زمان کردی هستین کردی کتنا ناب رحیوی در ناکره لعفرینه 5 سالم با از باورم زاروکم زمان کردی خواندن اف 5 سالنجی دبن دستالاتا ترکی فاشیست او هووان ده قط باور مگه او زاروک کوچی 4 سالان لکردی خواندی به الفبای لاتینی یان هم بیجم به چه بید اما کردی خواندی فکره و بیردوزیا پککه و ریبازا برزنی و دین وایل آلی که دینه بس به کردی خواندیه او جهشی وی در ناکه بمینه حتی که او ساقه بله مامسا تشتکی نه هنده که یعنی راستی بله پرسک دن هیا کیجان نویسکاری وک نمونه جوان نویسکارن کو از که ناوی بیجم ناوی وان هستم بیجم تو پلی یکی دیکی دوای رومانه دا جان دوست حلیم یوسف جان کرد طبعا سلام دکم طبعا دخونم همه چه نویسکاری کرد ای روجاوا ای گو از دگه میگی یعنی که داشته را بیجم جان دوستاش حلیم یوسف دا جان کرد که ابراهیم یوسفی که عبدالباقی و پرتو که کدی دسته من که لقمان سلیمان یحیی سلو و پرتو که هانه که هی که بیجم میدان ده هی اما یک مخواندن که از خونیم جی به تایبت خازم بچه که رخنهی بخونم نوانی همات سر در باسم که چه نویسانده و چه نویسانده تب هیجانه طبعا سپاس دکم بیجم مالا و آوا کو وقت بیجم و قیرته بخارا دبینن او بیجم ام بکرد کوبانی بیجم قیرت از بیجم بارم هنگ جدید بخیرت کو بخارا دبینن دنویسینن
نویسکاری وەک مەگوت داعب و کەدەکە مەزنێک و مرۆڤ تشتێکی بنووسینێ ئیجا هەنێک وەکی دەبێژی هەنێک دیا سەرکەفتی دبن و نه دەبێژم نە پیوانێکە ممکنە نویسکارێک در ڕۆمانێکدا باش نویسان دەبێت ڕۆمانە خۆی دیندا نە سەرکەتی بێت ئەڤیا قەت نە پیوانێک وت هەموو ڕۆمانێک خۆدا وێ سەرکەتی بێە یان هەلبەستێکە دەوێت هەموو هەلبەستی خۆدا چەند پرتوک نویساندن سەرکەتی بێە بەری چەند ڕۆژان بدی مامۆستایەکی دبێژێ پرتوکە هەفتەی و نەهان ئەس چاپ دەکەم بەێ مامۆستا ez vê tamam xwast tu pileya yekê bidî em zanin hemî dinivîsînin em destxweşiyê xebat û karê wan dikin çi kesê nivîskar çi kesê ji bo wêjeya Kurdî çanda Kurdî nivîsê helbet cihê hürmetê ye rêzê ye helbet em keda wî jî ticarî hertim berçav e lê ez wek xwendevanekî rexnegirekî jî xwendevanekî û rexnevanekî tu pileyekê kîcan didî kîcan şêwayê ji nivîsandinê kîcan şêwayê tu bêtir dibînî pêş e şêwaya Helîm Yûsef yan Can Dost ya Can Kurd min li ser her diyan jî nivîsandibû wek nêrîn dibêjî besan rexne çi nêv dikî ya gekê Helîm li ser ew ê nivîsandibû Ewslender bêk ez barim nivîsandibû û na gava wî nivîsandibû gava masî tî dibin min nivîsandibû çawa masî tî dibin min li ser wê jî nivîsandibû û a nivîskar kêkê Can Dost min li ser a Kobayê nivîsandibû wek rexneyî wek pênasîn wek danasîn bi rastî kêfa mişkekê Helîm çîrokan da bîtir romanê tê yani dema ku ez çîrokî wî dixwînim ez nêrim ji romanê nizamiye vaya dawî min nexwandiye ez belkî ji min re ve hatiye nêrim pir xortir û pir mestirek e çîrok Can Dost ez bawerim vê dawî gelek nivîsandin min hinek jê xwandin ê pêşî min hema tab xwandin Can Dost gelek caran siyasetê tevî dikî lêke nivîskar dibêjim yanî xweş dinivîsînê baş dinivîsînê lê gelek caran ew bixwe jî ez bawerim li xwe vedgerê rexna xwe dikê û dîsa berdewam dikê tevî siyasetê dikê û ez bawerim gerek xwe negînê vî yanî wek çawa bêjim pirtûkê xwe nexê heqê xwe hê mafê xwe hê rexne bikî lê pirtûk ne ji bo gêriyekê yan demeke biçûk e pirtûka xwe teng bike pêşiya we bigirê ez bêjim hêvî dikir bi taybet hineke wî zêde zêde ew bixwe jî pê dihesê ku em bêjim pişta xwe vedgerê dibêjim min zêde kiriye lê ez nizam maf xwe re nabînim ez bêjim yanî va li pêşê an ev li pêş e Nana mafê her kesekî heye mafê her kesekî heye bêjê mesela niha em dirûnişkandinê dibêjin filan kes ez diacîbînim bêtir mesela bêjin hinek ji min pirs ez bêm ez edûnîs wek nivîskarekî Ereb ez wî dibînim baş hinek belkî ne li gor nerîna me yani tu jî em bêjin tu mafdarî miştera wiha got rexneyê min li her diyan jî hene rexneyê min yanî min rexneyê xwe nivîsandine yan ez bano dibêjim min telefonê hev jî dikim bi hev re daxifin jî her du jî dostin ezîzin yani dibêjim xwazî te wiha kiribiya xwazî te wiha kiribiya ji wan re dibêjim ema me got ya kêk Helîm kêfa min gelek ji eslûbê wî çîrokan re nêrim çîroka wî dî çîrokê Kurdî da yek ji çîrokê hane serkeftî yek ji nivîskarê hane ê çîrokan serkeftî nivîsandî ku min xwandî ew ya kêk Helîm e behsa warê romanê dikim pirsa min duwarê romanê duwarê romanê de kî serkeftî ne ji van her sê nivîskaran kî bêtir serkeftiye rastî ta got Can Bapîr yan Can Kurd Can Kurd min gelekî wî nexwand yanî gelek ew wî min çawaş te re bêjim ez nikam tiştekî ser vî bêjim bes sema ew ê dinê yani em wiha bêjim di salên çûî da yani va 20 salê çûî da
یک و هری لپیش بو هم به هجمار هم به مجار رحمتی محمد وزن بو پشتراجی هرد نویسکارین هیجان هم بیجن ابنا به هجمار خواه لپیشن بیجن نویسکارم که حلیم و جان دوست هر دجی یعنی اشترا بیجم باش تنویسین لی هر یکی شیوه که خواهی بله شیوه کی جان توی پیش دبی برسامه و مامستا خودی پیش از نکام باید حدل بکن نکام بیشم زاین شما مشترکوت که حلیم از لعبه دبینم استو بیوی چیروکش ای رومان خوشتر مستر قبولتر دبینم تی واقعیت جان دوست در رومان دا خورتره جان دوست استوبه خوی رومان باشه اما جان دوست گلک جاران یعنی ده هر پرتوکه که دا همان شاشتی دوباره کریه همان شاشتی من رخنه من زمان جیرا گوتی مجرا نویسان دیه جی او بلکی بتشتکی دین دبینی يعني رومانك تفكرا خود بيجي حرتشتي خود بيجي تبرتن ناكي آديني اف روماناش دي روكي را دمينيا نا رخنايك سياسي هيرو ويسه باش بير ببيا يعني از خازم و مزني ببيني جان دوست و مزنيا رومانا خوا ببيني رومان خطب رومانا مزنن مجارنا مزنن اما دماكو پرد كوي سياستي وقت بيجن او ويكيم دكي يعني تكابي وقت بيجيت تكابي واركي شخصي بله نمسا نها امي وگرن هن پرسن پرسن شوپینران بخوینن ما مستا محمد جمعان دبي ما مستا دبي مروف نبيجه هيوي دكا هالوست گرگا جبو في اكي تشاوال بيجي يعني دبيت نبيجه هيوي دكم يعني ام بيجن بدوی ما با آخافتن دیپلماسی نینه ام تشتکی ام تخوازن کسی که راست بیجی يعني دبي هالوست تهب يا رش يا سبي يا اب يا اب جخوا پارتی ما وها دبینن دب جیروگا پایتخت روتان دا من اویا باش فکر بو بله گوزلگا کردن برچاویتا او گوزلگا تنه جحبت رنگان تنه سپی و سور دبینی ما مستویز خازه تشتی کم رخنه کری از وگرم وی تشتی بخوا بکم از وها نابینم از بیجم او از باورم مبستا وی شاشتین تبگرا کردی رو رجاوانه راست بیجه گلک شاشتی هنه وقت بیجم بقاسی خرابی وان چهی وان جی هنه گرک چهی وان جی بیر نگه یک یاد دیان گرک ما مستا بپیوه لرخی دینه چه هیه يعني الرخي ديني يعني اف وقت بيجن تشتي دفي كفا ميزيني دا افا دا كفا ديني دا چه هي غريغا ما مستويجي ببيني از بله لمقابل نابينم اد بيجم شاشتي وان غريغا مرو بير رحم راست بكي از تاني نموناكي بدم سال 2013 بو ملت قلق تلفون كرو تشت قوت نو برداو من راوجي كيلا قوت هوالي ميكافم بو دوستا ونهاجر بدركي وي تلفونه مكر راستي او مجار بابو من جرا قوت كيك زوات كوبان قو كرم كن هرم بكن اگر ام وشغي بالبرسياري اوربا اگر ام لمدوري كي مدرسه كي تقرن نابينن ام مجبوري حركتي كن شناوي و بي مدور بمينه يان اما يكي وجوي كي امتر زانيتي كن شناوي مگو موافقه کرم کرد ما توان لپیش ما گرگم وی خوشک بیشن ما توان خواند ام بیشن یان کسی پیش مهاتی کردین ل اروپا خواندی هر کسی حتی بری 10 سالانجی زاروک خو پیر دکرن دگو بس بخونم ببن تختور ببن ماموسته ببن مهندس ببن فلان جبو کو هر ولات خو آوا بکن ولات آوا بو آوا نبو ل باشوری مزن آوا کریه ول روج آوا جی ام بیجن یعنی او جی نا آوات حساب هگت خدمت بکی بی آوا بیا اما زمانه کو از بخوا هاد بیجم جبو خوا از لخوا مکرتن
يعني وقت بيجن اعتراف تكم دريت بيشيا ما هبون يا اما خب بك قربان زاروك خا يا اما زاروك خا بك قربان خا ما قلت ام خا بك قربان زاروك خا ام هات هگر ما زاروك خا قربان خا کرنا اما الور بمانا و چاغه لشونا یکی شاش دکی ما یکی باش دانیا ما کوانه بو بهبرا بکرا یان اما ها بیشم بلکی من نکم بهم حرتشتی بگوهرن ای وکی مجی به نرینه دفکرن هنه من نکم حرتشتی بگوهرن لمکانه بو نهلن تشتی شاز زیده ببن اما ما تف ترکان میدانش که رامایه میدانش اف کسا رامایه هنک جوان انسان درستن انسان بدلن خدمت ولات خود کن جوان وایه تشتی هری باش دکن هنک جوان جی تبکی نکد هر ملتی ده هنه و دزیا خبکن خرابیا خبکن هر تشتی بکن جبو بله مامستا تک جمان دیجم یعنی وای گرگم آشکارا بیشن بله مامستا پرسا نویسکار او آن مامستا فاطمه یوسف محمد پرسک خواه هید بیشتر درباره رومان دا دبی حتی چرا ده رومان کاریبو پرسپیکا کردی بباشی چاره سر بکن یانجی کاریه بده ناسین جبو جیهانی من تشتكي وها جارك نویسنده و مجبیر نکرده سه پاری رومان مد جیروکن سه پاری هلبست مد دیلوکن یعنی رومان کردی چقاس پیشتا داره و چقاس کس ده نویسینن بکی نکی قلسیتی هیا قلسیت کده هیا یعنی در رومانه که دخونی گرگه تشتكي نه بده ده وقت بيجن يعني تهنيكي بدك وهرتن هنكي او نبيسكار فكراكي بدت تاكو في جواكي بيش فابي وكي عم بيجن قالك تنيري فيلم ومسلسل ونظام شو هنا تاثير الجواكي تكن مباشر رومان شيوية هانا هري باشا جبر رومان وكي ازد بينم شاشم راستم افقاسان نظام اد بيجم یا هری نزدیکی جواک رومانه یعنی بش ادبیات هری ویژه هری نزدیکی جواکش رومانه رومان دبی حرتشت رومان او جواکا بخویه ایجار اگر او نویسکاری که کانه به نرینه کنه فکرها کنه لسر ولات به ولات پاريزيا كدلي ودا بتشني لسر ابيني بي ابين داريا كدلي ودا بتشني لسر قيم وتشتي انساني وبيشكتنه بي بانت دا بتشني هاگر ابتي دا نچان به چخه اب رومان تن وقت بري كري که مگوتش به پله دخوني حياه پلا داوي وتشي كده نابيني ابنه کی زحمته در رومان كردي دا ابنه کی هينت بكي نكي نگشتي رادايا بيجن رومان جهانيت رومان جهاني دخوني يعني هنيكي گيمه از بيجم ابجي بركي بزمان را پیشتا هدي وره يعني وين ها نفشكي ندر كوي و رومانا كردي اما ها بيجن او خا بنياتي خاطنا داينه قال لك هجمار هنا ايدي نفشي نجي ورن و هين پیشتا تر ببن جوا کسی کو نویسان دی وای کو منها قال وان قال لك حسن نویسان دی هجمار بلکي دیگه صدان سلاوی مشتوا راهی تواناوی و نابیشم به صدان انسان نوشتم بلکه یعنی صد نویسکار یک رومان کردی نویسینه این رومان د نویسین هنه نفشه نوې وره هر یکی وقت بیشم فایده کشی بکی و پیش تا ببه و رومان پیش کبه خورتر ببه از دوی هیوی دامه یعنی تم دوی اوی دا نامینه نها هیا که ما قلسه نبسه لابنه و واطعه که پیش نکبه یعنی لجمع و کرد رخنه یا کردی هیا وقت زانی دمامرو پی به رخنه بیجی هر دوار نینی داته کارانی یعنی رخنه فلان کس از رخنه تبک من تشتی خراب بیجنه تشتی تاری بیجنه لی رخنه بخوا وسایه رخنه چما جوره که رخنه پیش داده بند بیجن رخنه آباکار یعنی تی واته کتبر همک دیت دوید تو هر دو آلیه وی بیجی آلیه وی چیجی بیجی آلیه وی جی کیمان یعنی ای کیماسی یعنی ای تاری یعنی ای خراب تو بیجی به این زمان نه تنه
تو یا آلی نینیت آشکره بکی نبوی رنگیه بنریناته تو جداهی دنابرا جورین رخنیان تو دبینی مامستا؟ من gelek roman yani gelek nivîskarê ku rexne nivîsandî xwandin. Yani tecrüba ke min vî alî de heye. Min nêv Kurdan da em xwast nedîtin rastî. Em nizam yani kîjan rexnegir pir kêm e. Yek mumkin e ji çawa bêjim ji aliyekî atifî da nêzik dibe naxwaze wî nivîskarî bişkêyînê. Yani em bêjim wiha bêjim. Kek rêber hebûn pirtûkek nivîsandiye li ser kekê Helîm Yûsuf. Nivîskar Helîm Yûsuf. Gelek tişt gotine. Lê çima aliyê rexneyê de hinekî kûr neçiye yani wek dibêjin ew rexne şirova nekiriye. Gelo yani gihişt wê radeyek ku bêjî eceb bijme biqhere. Yan hineke dînê. Yan jî ew dixwaze ku bibe alîkar nexwast em bêjin wa tiştana bêje. Ama tiştekî dîn dibêjim. Ez dibêjim eger pirtûkek rexneyî li ser nivîskarekî were nivîsandin gerek e ew nivîskar ew ku wê pirtûka rexneyê dinivîsînê hemû berhemê wî nivîskarî bixwînê wî nivîskarî xweşik nas bikê kanibê pêra bibe alîkar tiştê ku pirtûkê de ne zelal bikê ez rexneyê wiha fehm dikim yani rexneya ku li ser romanekê tê nivîsandin ne tenê em bêjin şaştî wî bêjê ez bawerim gelek kes divê ew ê de nêzik dibin yani divê wek dibêjin divê nêrînê de nêzik dibin çi dikin xwazim tenê eger tu rexne bikî şaştiyan bêjî te ew pirtûk rexne kiriye na em bêjin nivîskar mumkin e tişne felsefî tişne civakî nivîsan dibe ama xweşik rava nekiribe ji hev di şirova nekiribe tu di pirtûka xwe de bi zimanekî edebî wî tiştî hîn xweştir yani dema kesê ku pirtûka te dixwînê ne tenê romaneke wî nivîskarî gelek romanê wî nivîskarî wek dibêjin cewherê wan naveroka wan nas dike yani gerek e wiha nêzik be ya dibêjim ji bo vê heyanha pir kêm e nêma Kurdan da ka çend kesan nivîsandiye bi destan nejmartin min nedîne pir kêm hinek mîvanên nû tevlî hinek şopînerên nû tevlî xeleka me bûne Doktor Salah Hiddo slava germ ji bo wî ew jî gotinekî anî ziman ez xwazim ji te re bixwînim dibe ev Zuhat di sala 1993 got millet deryaya û rewşenbîr kevçîk ji behre ye û kevçî negerege ew nêrîna wî ez ji bişim yani tu vê yekê çawa dibînî tu tê wateyê baya gur nerîna min yani hûn yani em tehsîl hasilin kimelet yani em li me dimeyzînin wekû yani hebin ji nebûnê wan çêtir e û ger nebin jî hîn baş e yani ne ewqat pirsgirêke ji bo me wek partî hez wek karker yani ji ber yani di hizrê yani hîn tê bîrê min jî di hizrê edebiyatê şûreşgeran bi rengekî tarî li mirovê rewşenbîr dibîn ve mirovên mutezebzebin mirovên yani li ser bîngeha gotina Lînîn ji ber dibêjin mirovê rewşenbîr dikare neyartiyê pêk bîne xiniziyê pêk bîne û karê bihaneyê ji neyartiya xwe yani ji xiniziya xwe bide ji ber dikare rehet xiniziyê bike û rehet bihaneyan ser vê xiniziyê bide yani ew jî ser vê bîngehê vê vî çavî li mirovê rewşenbîr mêzînin ku mirovekî bê regez e bê prensîb e bê binema ye vê alî ra karê here karê piştî demekê herê aliyê din jê ra nepirsgirêke yani bi vî rengî li mêzînin tu çawa gelo
و هزریان و هشمندیه لی رخندگی یعنی لی چه جاوی دلیری کرم بکن همو دستالات ام نبیجن همو پارتی دولت همو دستالات دیروکه ده حیان ها بله راستری دیروکه بگره حتی روژا ایرو ام بیجن ای دیکتاتوری ای شمولی ای توتالیتر چه ناوی لیدگیلیه گن ابنا روشنبیر وحاده بینن لدولت اوروپی بلکی هاتی به گوهرتن منطق چه قاسکانن استفاده جی ببینن چه قاسکانن بدن شغلاندن که انسان زانا روشنبیر اما دینی دا بفکره جه دین اسلامی بگره جه ای دین بگره جه امبراطوریان بگره جه دولت قومی بگره و نتوی گفت 100 سال بوری دا چه بی حیا کتته دیگه پارتین ما جه که حز ناکن جه انسانی که رخ ندکن یان انسانی شاشی وان دبیجن یعنی وای راستیا که بلکه يجي خصيتك انسان انا ام تب وهابن ام لشنوان بن ام وهابن نظام ميديا او هم مسألة النفسية او علماء النفس قالك برسيلة بدن لأبيا هي ام تبجي ويزانن قالوا اوجي وكي مبو هو شالوا ام بيجن بارتياك دستالاتك دين رخنا دكر يعني تبي تبخر رخنا دكي يعني ام بيجن ها ام كرت هرميكي ام وقت بيجن ريكورت ربك سروكي بارتياك کو دستالات ولات ما یان دولت که رخ ندکی دما کد پارتیا ویدا یک وی رخ ندکی چما او مافش خورا دبینه رخنه و دولتی دکی که سیاست یان دستالات همان رخنه تیوی جخورا ماف دبینه رخنه بکی بس جه کوی رخنه دکی را ماف نبینه کوی رخنه بکی آقا مثلا لحر داره هی و لحر جیه بله ایکو کانه یعنی هم چا بیجن سیاست اوا کت کانه بی یعنی اب بیجن سروک اوا اشخا جارنا گلک جاران بیجن نظام هنک کس دغیدن هنک تلفون دکن هنک بیجن چت بیجی نظام یعنی هم بیجن سروک ما منطقه ما سروک را ابا منطقه ما سروک مرا ریبری مرا ما نه بیجن نه شرط تنه سروک ابا ام شاش مد خیال خودت تشتکی شاش چگی ام بیجن سروک ما پر جهاتیه باشه بابه سروک تجهاتیه د سر آویرا د مشه د سر چیان را د فره گله لید کوي نا کوي باشه سروک تا پر مزه نه کا سروک تا کانه بو چند دوستان چکی سروک خلکیجی دوی سروک ما پیشکتی سروک فلان دولته پاشکتینه چما سروک خلکی پاشکتی بون دولت سروک می پیشکتی یک سر آوه رو دفره ناکوه آوه سر آوه رو دمشه ناکوه آوه یک دفره ناکوه چما نکم بو 4 دوستا خواچه که دولت کشمره چیه که یان تو وکی چه دبینی بری چند ریان از ویشتر خوشک بیجم بری دمکی بو مدی هنک عربو هده بیجم دبی يعني ده الشيخ بنابو دنجن امجي نفسي وي منطقية فكرن بارتي ما بطريقة كسوفي فكرن دبيجن چه دبيجن حضرتي محمد لكل دنيش حر كسي بلنتربو برخواشة آمنوا بالله إنسان كي دريج ما بايا فهم كر راست ممكن راست بي دبي قد تجاران مش نهات سربي جبر كوش نوريه چه بو يو بين جيد هات بنا خوش هات مش نهات سربي هناك ملت ماشي مرودي بارتيان جي مرودي ساروكان جي وهذا فكرن نبيرن نرخنا بك نبيجن دبيجي كنت ماشيه سياقه نبو اي ماجي ساروكي ماجي لما قلت سراوير تفري سياقه انا ازين شو بيجن قال لك يعني مقارنه بك افيك النبي بني 1400 سال بفي تفسيريه ديكيه كل ما يقولوا البرجابي خد بني اوجي وكي عربي بني 1400 سال تفسير ديك ماجي خدا او جي واحد فكري وهذا ما منطقه ما حد ياك يعني منطقه ديني سوفيستا بله مامسا نها سلاوه گرمش بو رخنگر ولات محمد ایوار باش تکریبر جبو تا و جبو مامستا محمود برازی ایوار باش بو تجی
محمد جامان دبیجه لی رخنه جبو آواکرینه با هلبت جبو آواکرینه نویس روشنبی را هجا فاطمه یوسف محمد به سپاس جبو تو میبانه تمام مستاری بر سپاس جبو تجی جبو شوپاندنا تجی ستونا کرد از نظام ناویوچی سلاوره جبو تجی کرداخی نت از باورم او نویسکار جان کردت به رخنگره کرد پیوسته بری هر تشتکی چند پرتوکن رخنکارپن جهانی بخوینه سلاوک جدل جان کرد بله مامستا هم تبلی تر تو تشتکی خوازی زیده بکی سر گوتنیوی مامستا؟ جان کرد بله gelekî dirist bêje cihê Xwedê yanî ez niha gelek caran ev ê li ser rûpela min derdikevin dostê min hevalê me yê nivîskar dixwînim yanî wek dibê çawa ez ê wan dixwînim ez zanim ku wana hinekan qet helbest nexwandî û dinivîsînin yetî çawa bike yani ê xwe tenê bêjî nabe rexnegir jî her wiha ye rexnegirekî ku rêbaza rexnegerî nizam bê wê çawa bêjî yani em bêjin silavê mij mamoste Can Kurd re hene çima miştara got min nêrîna xwe neda bi pirtûkeke tenê ez nikarim em bêjin nêrîna xwe li ser wî bidim min berî tu wê pirsê jî bikî min tiştekî dinê got min got bi pirtûkekê mumkin e hinek hunermend me hene istiranek xwe dibêje pir xweş pê re derketiye çima deng û awaz û saz li hev hatiye istiranek xwe dibêje nexweş e yani gelek wekî wê deng nedayiye lê heman hunermend e ji bo vê nivîskar jî weye hinek pirtûkan da pirtûkekê didiyan ez dibêjim ji bo ku ti nivîskarekî bidî weke em bêjin pirtûkeke wî yan wî nivîskarî pirtûkeke rexnegir ez bêjim danastî ne tenê reşiya şaştî wî bêjî berê ji min got gerek tu wê pirtûka wê fikrî wî bidî nasandin bi xelkê ji bo vê gerek berhemê nivîskarek tevarin xwandin lê pêşê da gerek rê û rêbazê rexnegerî hinekî warin xwandin بله مامستا وکی نویسکارکی تو روشا تفگره ویجهی لکردستان چاوا دنرخینی یعنی کی جان پارچه کردستان بهتر یا قیمت یا نرخ ده نویسکاری یا چاندا کردی آماده کرنا پیشنگاهان یا دواره ریزگرتناش کسایت امرو و نویسکار کی جان وک نویسکاره کی وک شوپینره کی تو روشا تفگره ویجهی چه رنگی دنرخینی براستی her çar parçan vak dibêjin ewek heye rojhilat hinekî kêm bûye vê demê dawî ez bawarim ama li başûr bakur rojava ewek heye yani wek dibêjin hevrekiyak em çawa bêjin rekeberiyak heye yani hereketek tevgerek heye bizavek heye roj bi roj pêş da dare îcar eviyal gorî derfetan e ez bawerim niha başûr û rojava belkî xortir bê di kîşa warî de yani derfet hene û hereket yani lebata wan zêdetir e li bakur diva 4-5 salê dawî de ez bawerim yani li gorî hejmarê dinêrî belkî li gorî me em li gorî rojava ew em bêjin çend qatî me hene 10 qatî me hene yani gerek eger li rojava 100 pirtûk çapûye wê çaxê gerek li wir 1000 çapû be meha bêjin tevî li gorî derfetan warî nalet bêjim diva demê dawî de hinekî ew heye wek çawa bêjim li hember dewlet zilmeke giran û wek dibêjin siyaseteke ne baş li hemberî zimanê Kurdî û çanda Kurdî dike kesê li wê derkê dinivîsî jî ez bawerim wekî wacib wekî şoreşgeriyakê dibîne ne tenê wek nivîskar yani wek ridil fe'l dibêjin yani wekî rikeberî ye wekî çawa wekî helbestekê ye li bakur jî vê demê dawî rastî ez hinek wan ew dikim me dinêrim gelek pêşda darê
ام بگشتی بیژن بگشتی ج 100 سالا بوری گلک پیشتاتره لبو لبات وقت زانی ماموستا نویساندن به همو جیانه به همو شاخن جیانه و گریدای چه سیاست به چه زانست به چه پرسکریکن جیانی به نابرا جنومرد نابرا مروف و برانبرد نابرا ولاتی و دستهلات یعنی همی تشتی چما تکلبون نویساندن آن تکلیه نویسکار به سیاست چما گنجاو یا روات نابینی آنگو بنرین تا پیدویا نویسا به باندور و سرکفتی به چه هیه یعنی برنگ بنرین تا اگر نویساندن آستکی بلند به باندور به بالکیش به دوی چاوا به جبو پیواجویا باندور کرنه پیک بینه سدی ست جبو ببر نویساندنه کی خودان باندور خدا شوب خودی لکه لسر کسین ین دخوینن بیژم هل بجارتنا مجارت تشتکی گرینگه yani وکی او زمانه که دیگوتن استرانا سبب ایواره هنرمندان نویسکاری بی آوی ناوی یا نویسکاری کو کتنه پیش برکه ام بیژن کیجام پر بنویسینه ود بی واری دا بمینه یعنی وکی استرانا ام بیژن بری 40 سالی دمه که دا ملت چود گو کاسیتا سبب ایواره از بیژم واری تیکه بی واری بس اویا وەک نویسکارێکی تو چاوە ئەم بێژن چ مژاری بێتر دبینی ینی ئەم بێژن مژارێکی gelekî pisporîtî da heye ger mirovê nivîskar wê hilbijêrê û ji xwe re bike çîrok yan bike roman numune bide ji bo bêtir em tê bigihin lebestgate ji mijarê çi ye mijarê civakî tev da mijarê pêşketina civakê roman şîweyekî رومان ام بیژن دیروکی جراکه یعنی ام بیژن اویا نرینه که سر دیروکی وکی وسایق ام بیژن وکی جدر دبه اما رومان هنه کتن ها لسر جواکه ده نویسنی اب رومان هر یک ده بابته که ده بابتش یعنی تب واره سیاسی واره چاندی لشکری آبوری ابنا تب دخه ناباخواه یعنی چا بیژن رومان جواکه یا ملتکه یا ولاتکه جیان آوانه کته دجیه ایجار تشته تد خازی بیجی اتشاش دبینید وان رخنه دیگه تشته نتشونه داتینی و چاقه روشنبیر خواه وک ریبرک دبینه جبو پیشخستانه جواکه امکانه وی نابیلی بکن روشنبیر یان کسی هم بیجن لپیش کسی زانا کسی که خواه وقت بیجه دخوازه جواک آخوا گاوه که پیش تا بده کیشم بشی رومانه دبه اما یعنی جوا هر سه چهار بابت رومانه مگوتی اما تو بیجی کیشانه بنویسینه او چیه که دینه او نابه او نویسکاره که بخوازش خورا بنویسینه که آنه بابت یک خواه بگیره یعنی واهش داره بیجم من چندک هلبس نویساندن چیروک مدده نویساندن چندک جبر همی حواله خوابو من کم کرن آمده کرن اما لبا من ابک وها مایه خواستم رومانه کش بنویسیم یا هر روز مرا دجی از بیرا دجی هر روز یعنی جبیرا من ناچی و بسالانه لهی نظام چند سال دین دریش که از بنویسیم تانیت خواستم یکی بنویسیم مش خواستم دارم نویسیم یک جی او بیراین ممکنه او بیراین او حواله هانا بیرا سمیمی او جیانا هانا کو ام جیایی مخواست چه بکم یعنی وار روزانه جبو نفس شکل به مهات ببینن بزانن ام چوا و چه ناف مده هبو ام نه ملائکه بود ام جی کرد بود وکی به هر کسی بود چه در ناف مده هبو برای ملت زانبه چه ما دزی بود چه ما نه آشکره به اما جبو نویسکاره که شخارا چه بابته بنویسینه یا چه خوازه یا چه مجار لبا مهنه جیان تف مجاره يعني زانيارا كرد فاطمه يوسف محمد پرسك خواه درباري ورگراندن دبي ورگراندن چندی گرنگه دواره ویجه دا و چما ورگیر گیمن دناف کردان دا
ورگر چما من بری دمک از او که حلیمم لسر به مشاره گلک آخر از باورم ورگر کدک مزند خوازی یعنی کدک خوازی تن نویسکارش خورا د نویسینی تکانی هم بیشم سالان دریجو کم بکی بس ته ورگرد به پتوکی وردگر نی گرگت دمک دا خلاص بکی آدینه گرگ وکی خوابه واجی چه خوازه واجی بیکی و دیار موسیسیا نابه گرگ سازیاک لپه هبه سازیاک تشتی مادی بده یعنی وها حساب بکه که ریبر گرگه لأوروپا 4 پرتوکانش زمان آلمانی یانش زمان انگلیزی یانش کی جان زمانی ورگرینه کردی یانش کردی بکی آلمانی باشه ام نگرگه هر پرتوکه که مهکه چاپ که و دمه ام قالا 4 پرتوکان قالا چند مهان دکن قالا 4 مهان دکن یعنی 4 حیوان دکن 4 حیوان مصرف سبه حتی واره بشغله که کانه به پرتوکه ورگرینه و مصرف کی بده او پرتوکا کتا ورگراندی پره تا چما بگوت نویسکاری او جی کاره که و او تا ناینه و مصرف تای مالا تا مویزارو که تا چه بخون مصرف مالا تا ناینه و دمت سازیاک لپی گرگه دولتک لپی گرگه پارتیاک لپی گرگه گو روشا من که امتیدا اویا به مصرف نابه به تایبت جی ورگراندن هم بیشن جبر کو کاری کی نه دبیت هر زمانان باش زانبی و تکانی بی ورگردی بله یعنی آکه که یعنی پرتوکا که نویسکار یحیی سلو مارگراند این چاپ نبوید شد یعنی دمک دریج است پیدا مام راستی و تبی کو از واژیانا کوی جیای یعنی از گنده که اود بیجه شخصی اود بیجه از یک ناست کم دیسا جیت پیرا دوستی پرتوک ورگراندن کاره کی منی زحمتی بیتر اوید خوازه یعنی بیجن زمان خوازه گرک تو وکی وی چما ام بیجن ورگراند یکی نی ورگراند ترکی یکی بر یکی ورگراند ثانی یعنی گرکت ما فی حرفی وکی بیدی بله بله مامستانه ها دو کس هنه صلاح ملا مروفکی نزیک تبو و تناست کرد به هر بجی مامستاد مروفکی روشنبیره جیهاتیه ولاد پروره و زمانوی کردی رسنه و جارک جیند بجه از گلکی شهنازم روژه که روژار رخته من خبات کربو مامستا جانکر جارک دن من ای سال دو رومان جو کردی ورگراندن عربی گاردیان آبو به اثر کردولوگی یا فتاح تیمار وکو پشگیری جوان را جانکر ساعت تا خوش ما مستا جانکر ولات محمد به دو تش جبو رخنه گیری یا کردی گرینگن عقل رخنه و زمان رخنه ام تانها نکارن رخنه قبول بکن اف پروبلما سرکه زمان رخنه جوارگراندنه و پیشخستنا زمان تی و تشتكي ديجي تخوازم زيادة بكم يعني اف هولدان ما مينا ما بيجن ام بزمان عربي جانا دنيفيسين ام هولدن زمان عربي بكن كردي وبرواجي ما مصطفى حليم يوسف بفيرنجي هولدان وي هيا جان دوست بفيرنجي هولدان وي هيا وجبلي وكرتنك نفيسكار هنا يك جوان برا نفيسكار کرد ابراهیم یوسف به زمان عربی دینویسه جان باپیر به زمان عربی دینویسه یعنی از نکارم بیجم کوورگراندن دکن یعنی از کارم به رنگ کی جرنگان تسکریک و کیشین جواک کردی تسکریک کردی به زمان عربی ج خلکن به زمان عربی زانن و دو گهیزین یعنی هم بیجن اوجی جوره که نزندیه جوارگراندنی سلام جوان تبارا کسی که نویسنده بون از تشتکی سر که ابراهیم یوسف بیش ابراهیم یوسف به عربی که خورد نویسینه و گلک بشاری گرینگ نویسینه ایجار گلو بو کردی بنویسینه و ابقاس خورد بنویسینه و دمه گرک خب بواسته افشی دمکت خازه جان باپیر هم بیشن عربی که پرخوشت نویسینه
گلو به کردی تبی کو خوشی هنک خبرگران کردیه جان باپیر گلو به کردی بنویسینه ابخاص خوش بنویسینه به چاقه چت خوازی ام به کردی آوانه او رازینه وقت بیجن آهانه هنکی ضعیف رازینه لی عربی او تبکی نکی بکیجان زمانی هات نویساندن دبی آوان تبی کو او بخوار دگرینه بجی وکی وقت جان دوست بخوار دگرینه yani Portugal xwe digerîne li wan jî giran dibe ez bêjim êdî ew li ser nivîskar dimîne biryarê dide hinek nivîskarê me di erebî de gelekî xortin hinek di kurdî de gelekî xortin lê wek rica wek hêvî ez bêjim bi kurdî binivîsînin dema ku werdigerê erebî zimanê erebî ev qas hatî bikarayîne ev qas hatî şoxlandine pir jî kêm nabe werdigerê erebî wekî ku te bi erebî nivîsandiye ama ku dema te bi erebî dinivîsînî werdigerê kurdî tiştekî din çê dibe yani vaya rastiya ke hinek jî her werger dibêjin wergera herî baş sedî çel jê dare nizanim de ka wergera hane xerab çi qas jê dare ez wê nizanim dibêjin wergera baş ji pirtûkê ev qas nirxê wê kêm dibe Can Kurt gelek silav dikim mala te ava te wergerandiye ez bawerim gardiyan gotu wergerandiye bû bê eser li Bakur ez bawerim yek ji wa pirtûkê hane hinekî çawa bêjim zilma zindanan yani ew kesê di zindanan da jiyayê çi dîn faşîzma Tirk ez bawerim ew pirtoka gardiyan bi xweşikî derdixe min xwandibû yani gelek bi zimanekî zelal dibêje Belê mamosta niha pirsek min heye niha bêjin te anî bû ziman ku dema mirov rexne bike divê bi zelalî bike divê em bêjin nenêre ku ev filan kes dostê min e yani divê ez jê ra wisa em bêjin rasterast bêjim yani nivîsê wî niha wek te wek em bêjin wek mirovekî him rexnegir him nivîskar dema hevalekî tê yê nivîskar nerîna te li ser berhema xwe bixwaze û ev berhem li gorî te ne hêja be an normal be tu çawa vê yekê ji wî ra zelal dikî eger timî ji te eynî pirsê bike ka te pirtûka min xwand an na ez ê çawa bersîva wê bidim belê mij gelek veranivîsî min pirtûkê ez pê serbilindim ne wek min netibêjim gelekan re hem alê ziman hem alê rêziman hem alî karî hineka min li ser nivîsî em bêjin digotiya pêşgotin min nedixwast rastî ez pêşgotin binivîsî min dixwast wek em bêjin çend gotin binivîsîne ji ber ew zimanê ku em bêjin têkevî bi taybet helbest roman gerek nake yani tikî hineka nivîsandî gelek kurt ê ku ez nexwazim binivîsînim ez çi dikim ez bêjim gerek nake yani ez pêdivî nabînim yan em bêjin li gorî wî ez dinivîsînim li gorî ku em bêjin yani alê nivîse de miştere berê got ez vî alî de hinekî wa çawa bêjim çap difikirim nizam rast difikirim bi got çavê min tezî bi zimanê min rûte zanî yani ez aşkere dibêjim ez şerm nakim ez dibêjim ev pirtûk wiha ye ev pirtûk vaye rake hinek hevala me hebûn ji gelek belkî car hebû sed rû pel radikirin hinek em bêjin helbest ji min re şandibûn min nîvî helbesta min digot vaye rake bire xwe rake bes vaye rake yani helbest divê mûzîkeke xwe hebe helbest divê giraniyeke xwe hebe ne tenê gotinan bidî pê hevde vê ji tera bêjim min tecrîba girt ji vayê di sala 2000 da me ewek çêkiribû dibîstaneke edebiyatê çêkiribû di vê dibîstanê da bi sedan kes ji min re helbest şandin û min ew helbestana tep ji nav hev girtin min ji wan sê pirtûk derxistin yek hestên hesandî di dijî gulbang kesî hinek şehîd ketibûn hinek sav bûn hinek ji nêv millet hatin elmuhim ya girî çi ye ew berhemeke bi eş tere bêjim belkî bi sedan pirtûk cem çêbûn
متف خواندن او چی کسی دشان متف خواندن هنک جی بره اولی مجمرا نویسانده بود بری که پرتوک ام بیژن بکن پرتوک به 10 سالان 5 سالان تنه ام بیژن چند بیت بون یعنی چند مالک بون ما او تف کم کرن سه پرتوک چاپ بون از بارم منک لبر چاپ بون هنک لترکیه چاپ بون هنک لسوریه چاپ بون جوا هر سه برهمانا ام وگرن ام به دورا وگرن آخفتن ام شوپینران مامستا ابراهیم یوسف جارک درن آخفتن راست لسر ادبیات کردیه به عربی هاتیه نویساندن یعنی آخفتن راست به زمان عربی هات نویساندن درباره پسکه کردی اوش بر کو به رمان خواب به زمان عربی نویسه او وی که دبینه مامستا فاطمه یوسف محمد به والگراندن مرجن وی همه صلاح ملد به امثال دبيجي أمثال أستاذ محمود يوسف لو كان يكتب باللغة الكردية كان سيضيف كثيرا للأدب الكردي نظرا لقوة لغته العربية وقلمه از نظام بحث إبراهيم يوسف دكير محمود يوسف إبراهيم يوسف بله و ام بیجن اره کک جان کرد رومان ابو به اثر ورگراندیه او ما مستبراهیم یوسف بدگرینه گردیان من ورگر و کنترل کرد و پیشگوتن نویسان رومانه که گرینگه که دوه هر کرده که بخینه جبو گردون بونه چیزی که ببیرنگی دینیسه جبو گرینگیه یعنی البته جبو گرینگیه بله ما مصطفى فاطمه یوسف محمد پسکه که هری مزن جبو نویسکاران چاپ کرن و آبوریه راسته او پرسشتت که ما او از باورم لوالیت راسته لأوروپا نه کارن چاپ کرد اما بله مامس نه چاپ کرنه نه تنه چاپ کرنه بلاف کرنه یعنی وشاندن آوه نها چاپ کرنه گرانتر بو یعنی ام بیژن هر نویسکارک نها کانه ام بیژن پرتوک د سیل اورپا چاپ کی نه اما تو چاپ که تی بدی کی گرگت چوب کی گرگت به بلاف کی یعنی جم چی کدیم بیژن حیا نها کسی کردی کو چاپ کری از باورم ایهانک هجمار وانج تلی دستان در باس نابه ایگو 5000 چاپ کریه نه بينما يعني ما بيجن ام 40 مليون جبي 40 مليوني برا 10000 5 مليون برا 1 مليون بخونه جبي مليوني برا بلاتي يعني بيجن سدي 10 بخونه دي سب هزار اند بي اما سه پاری پرتوکی هاتی چاپ کردن از باورم هجمار آماش هزار زیادتر تنه سه پار بله ابنها گیشتن داویا و خلکه از گلکی کیف خوش و شهناز بوم به هف پیوینه الگلتا ماموستا و الگر شوپینران و پرسنوانی گرنگ پرسک داوید به ام نکا دم منی نجبو بس کرنه به پسله بورینه امشتاد خازن ماموستا محمد عباس پرسی خاگلکی وکیری و دم جیرا دوه بداویا و هف پیوینه اجاره کدن سپاسیاتت کم سپاسیات تماشاوان دکم حتی خلک کدن بمینن خیر و خوشیه دا سلاو و ریز جلك